Икшире яғын шамрық шаққан малигунзенче нация булавы жынче бұштарынче. Тыван челхе гунеу мен кунда чываш шамрығызен регионзем жайынче премеш форуме ердері. Чывашлықпа қызықланаган терлі дыдымрадыр жаган хастарзем, шавразы делзембе ысталық клазызенче хызен өжі келі бірге калазағыдар треш. Аны жу бұртылны хизене де уш сабачыш. Хажат, радио, телевидение, щенезем, спортсмензембе, шулчуревшизем, композиторзем, эстрада юрыжизем, дизайнерзем, усламжизем, интернет ушлыхне, тван чельхебе калаштарагансем. Персамах пагаласан, чваш чендинче палырны хастар жамрыксем. Өзем бурде кунзерень, хал хиткерлыхне упраза, она малыла даландарас тезе дрожащем. Кыжалыхи форумын телевел пур чуваш шамрыкезене де мар, чуваш республикинчи шамрыксене перлештересенде. Візем не пірбірінбе паллаштарасы, пірджелге візем тупчыр пірбірінбе. Теншіне шуғышсем журалашыде. Ширінбелік лабам ішлет, шав лабам ердюжезем, ергелегензем, візем пурнышра пызык шиденюзем, туны шамрыксем. Візем шак шиденюзене міле туны, міле вартынлықсем, пур шавна ушса барашы. Форум раш кулдавренеген сенеде, чывашлық туйымле вадырбилік шулченхи шамрык сенеде чилай гурмамай келче. Візем валли буре ширинбилік лабам ішлері ыйдузем бара чилай бульчеш. Журналиста, мы левал алы урады урлы хачат, он шине-шине ыйду журалать. Ка, мыске, мыйдума хажан. Чи, киргіз вады ыйду. Кубелеме уштарны зем тележурналистикам вартынлых зем берге ытларах пілме бұлдарчеш. Интервью илме епле хатерленмеле телекамера уменче мінле дытмалла. Сымақ калама вышлы чень саса мінле ушмалла. Чывашен наци телекуравенче дыржаган Мальвина Петрова корреспондент педембехана дарса памадырышрем. Эбехам журналист полнаран. Мана шак секции пиде интереслі бек тойынче. Чынақта Мальвина итлеме пиде интереслі. Үйду земде шуралаща. Эбе Куславка районин женгелні. Шак форум жинчен ебе интернетра. Кырлачу ихинче білдем, манан шак форум жинчен білсенех. Пиде шыне үйду зем шуралжыш эбе вара шамыкстен хажаджын редакторы батне широ шырзаядым. Чываши решили щебущелеген семде, кабырлых усталаган семде, хызени себе балаштарджеш. Кенегебе туслысене вулама камылаган сене хыйдавра Варгаш литературы клубин ердюши Ольга Тимофеева быштарчы. Варгаш литературы клубе бирин игибинде вунчичмаш шулги юба уихин ширмутым жинче ергеленче, унчухне унын ячыде жукчыға. Пуласлыхи де паллы марчы, тымар яра ежи тень иге тельбулубах пычланзаларе. Шурегензем пульчеш, казакланагансем пур, шавын бадай бир терес шулбах, пырат пырдезе шладып. Варгаш литературы клубин ларавизем уихра перре, ирдеща, унда шурегензен дежи терлерен, хышчухне пилі гулды жингелет, тебірчухне вара лармадыма вырында жук. Хамырдыр хранчешмар юнашар регион сенчи шамрык семде форума гильзе житреш агатеслихрен Тударстан чываш шамрыгызен пірлежевін ердюши Артем Носков харбар эффективлыхи бірге вайы урлы ландар сабачы. Эбир хамырын хастарсыме пуштарынса вымбелік шин келдімір шубашкара. Бұрде уй каялақ кедеп бір, тақшынабақ кедет бір, илтіне формула сибирге қадырленет. Бұрде берін йоғам чаваш піремеш хүчен хам чаваш пылныне манас мардесе керлі. Чавашсем ют хулана инже шере күшсага езасын, тебех вырсла калажашы. Акунда чавашсене күраші де, бұсын чаризем шемжелеші, бұсын вара шапла пирымбада келеші де, чавашла калажат бір, шамбек бір-бірімбе калашса, ебір чавашлыға манма бамаст бір. Шапла шкула дезімбе шлет бір. Тударстан чываш земде хамырдыр хри чываш чунле хиру прашсембе. Качы земде шиде шулда пірле буштарынма калашта дадылчеш. Киріштерзе шлезен шеш, аны жу була сабалыр трішвезем. Узылы вреню шеш маркану программиде аван бульчы форумра. Сцена стызембе бірле шене юрегеве итлезе завынны бебірлех везене шырандармада вренчі шамрыксем. Татьяна Раевская, Павел Иридков.